Nang, lumalim ka sa kayo na. Nang mangurahin yung mga masawanang pihonan, kapag piho. Jadi selamat jalan dari nangga, selamat tumulong. Si Hani, magkurasi mo yun ang Tuhan Surya, kapag paramdana. Siaraw anak siap pudang mo bawa mak. Selamat jalan mariho mak. Selamat tinggal mariha nak pahukum dan siaraw. Tunggu dang do keburang aku mak dalam russo kina masa itu. Dan tu do guna ni pasona koko. Lau pasang koko. Alai mulut yangmu terus do saya yakin saya berpo amang itu jika saya berpo jika mau nabut peo unang gajah terus dua toro amat jika tu yang baru main muncul mana saya berdon ubur juro tu order pada aw nebudan orang koma saya dia ma dia Tuhan memang kesalaki aku rusak kemarin pokok ma jala selamat jalan mariho unang besa ingot akka orang aku doma selamat tinggal mariha di nama buji ma langsung disenaka anakku iman sudi perpisahan itu dito ina dan di malikinan kenangat kan lengon kinapatuloy-tuloy ako di malang lobby awinan para memon patuloy-tuloy ako sa iyo nang naman niyan di wala sa rola saya po sa tuwan na nang suri kaurangan namin para lupok ko inang memang bulu enam menurut saya jolok kok si majujuk kok lama ketahuan saya baru lagi kalau main itu real ini terus atamin ang tuaw ini tutong nawi waktu inang saya na tiga dion na 5 dion inang tutong maglo di bagas sa ako ito kung sa kusang dati inang lomo do pero amo magleos kaya tabi mo tuwa lomo din ang ikot yung makarmay niya nawinang kasi tinggalono mo di kudo lang mo yung magleos ato masinasi tulala amo pinalo jaga dure yung buhay na dali ng mo jaga pa dure ko asa kasi ako kudo sanali lang ko marami sa mga kalita sa radio ni na sa magkora sa masalang din ang dato mga kapulog selamat jalan lagi oleh Nanda tinggal mandi kami dino Talmud dia berkaro kamu dia senat penilai kasir wa dokter bangsa alai masih kami alam ni ada dikit-dikit nengro dia diitakta saja kita katanya tapi ai si bulu tanya kita dia beren asal dia diitakka jelas niroha berhidak masuk-masuk di dua tadi dino perpesan men saras tubuh dia meninggal nai dia langsung nai menusuk bulan rasa bulan akan marah-marahi Nabi Yesus kita sudah akan marah-marahi terus waktu berarti Roma kasih nasi ruai kan wita tujuan dari lo nah boleh tu aku mak muluau cipata Mebir do memberinya puasa untuk mebir anak-anak molorong jebon molobir ko kaya biturumpan ko enggak do ulang saya songo-songo orang itu do ulang saya malebeti ama ulo dungo ma bersiap mo Tuhan ini nama ko jojo ditiki ari pagpulin nikdo Anai kan ciro aku tu,
Berbau-bau labur no. Terus no diobesi wow. Diobesi orang mau atupa ka. Udah biskai sambungan. Orang mengulah ni alam. Hidup pakai melejung na bagagi. Asa sumangkoy beri dorma. Ni puro ni. Tapola marin dibe. Tete umma 2 ayat baru ujung martanya ngade. Baik coba musik. Oh Yerusalem kota. Tinggal dibaca doa simiruhang nagudagi na ujaruhami manibat takkan yari nami diliakono kalau nasmiruhagurang digami inamadadani hani di sisik ni hatsiananon Tuhan ibotohono sikap ni patruman nami pada tikyon doa karada di ula-ula nami doa ka saluhuna doa sahunan nami hirada doa sahunan nami Ia mana mabutir doi dinang jumur dia apoi na nami sian beres nami sian tonga-tonga ni hutan namion nang sian tonga-tonga ni hutan asi marohan balik Tuhan hukum maperpungan namion jong-jongi maperpungan namion asa boy udaon para daton imang udaw pasor madua o pumanga kas kursi kapidaw di gambar dalam di bagasat maskiro harap O pwede Tuhan nung manduak kahatan na uli kami hata berpisahan tuwinong lang yun sa luhod na hali o po pinopar niyo pulang tiyo na pumulisyon postoro nami sa luhod na Panginoon nami masahatay matuwa sa ho na magbuhi mas nirohan ni pinopar niyo pulang tiyo o pwede nang na patpungan namin yung di acara kilwargaw nang manguluti mahamim siya ni Tuhan di acara alat pasarwatuan namin ni na namin yung postoro namin asa ho doktong nataputangan manalinak ka paniroyo di acara namin Tuhan na si maruha marlaw dosa doha ni Tuhan di mulo namin jumono si taon dosa namin ang mulo asa talupay magkano kahoran ni paso-paso jalo tanyo ni na namin mga asawa na namin Jesus Kristus siyokot ni amin na simirohan ito hata Jesus Kristus Holong na siya siya na mata di bata dohot pasoran ito di porberia na mga ramo di madulan hita di beres sa gadyon inanamudaw unang pasor na tulong sa gadyon sa roli sa lingin na amin.
Aka horong hula-hula na berjolo hula-hula marga sinapila na peluahon patakono horong tulang pakpahat dohot si majuta na mangirose sa matutulang lorobot pasaribu na paumaton sa matumona tulang si majuta na palimahon ponanyari marga silaban dulu di Mangose patakono pinaluan itu hatay. Surgoi dan adombe siayon disi. Mau lihat tema di bahasa ruang kami kedua oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya si doa dorong miroham na mangaramuti kami sa lubog na bumudi ng nom. Diramuti holo kami ali Tuhan roh siya akay na nanabili. Sahat itu tubuh na laman din ng nom. Ibatamot Tuhan diari sa dariyon. Ikamasa hasuluton para katampunan. Pulau adat para sama dual ni natutunan sida nam sama dual. Ini Tuhan ada orang sohi kami atau pulau dari sedarion. Jumolo nuru pasat kami sanuduk na pulau noto do kami. Masa homa Tuhan amarasi roha. Mama sumasu na paturehom perdalam pulau dari sedarion. Yono mo kaponidirio. Yono mo pangajario. Leonong holong nama sinagolongan di hati salibuna. Asan di bagasan rasmiroa kami, di bagasan sukacita kami. Patukaw na kaulaw, pasar maduaw meningin kami nam marujuk maduaw. Pos ditulur kami di bawah Tuhan, di honong di kami, sada di roha, sada di pikiran, sada di papahinan, sada di laut. Di honong di kami tiur ni hari. Di honongku di kami nasa matinangido ni roh. Sesa masalu na urangan namin. Dohot dosa namin na godami. Marjiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Makanya kami Tuhan. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Kolong ni rohan ni bata aman. Dohot parsauran ito di Purbadiama. Na mga ramo di o maras masubita. Wala niyo roh di sa ilimin na. Amen. Dupasakay na Tuhan siya. Besok kalau kabuling luhon manghulahon itong atongan mo lihat tak suluputi mata mo ikanang jadi di hamla saluk na maktaraja do inagkasuri pada mabakukyan magjaha akal jumulu ma'udulong matahuasi so magjujuh merusingka ni ilang nami upu mangatas guru sinabdita Iraw pung nami na marguar o pukarik kapunat Mga guru ni Rajay guru silaban siang buta si borong-borong Oma nagabi mo nangyari di amin ako karamang inang gabi rupong namyo maranak tulu anak siapkan o buhatin tampunan o pusi nomor 2 o pumonggor tampunan o pusi nomor 3 o pubasani tampunan iya o punami nomor 2 o pubasani tampunan mangalak boru dirajai guru si majutka siang si mangabra
Oma nagabibon ako lang ihan. Gabiro kung nami marana marboru baru anak turu anak siakangan na marguar o pulang tiur tapuna mangalak boru nirajai boru sibajutak siang huta pengaribuan gabiro kung nami marana marboru sada anak sada guru alai hurua partikian di pasar iuran dari si manuk si hotar adora dari si turu manak si yahut lo mendewa baru junggoli mah opung nami baru jutta ditinggal pun danak dua sada bawa sada bawah marasa ko ka museo kung goli namin duoru nirajay guru pakpahan siyang buta bungus gabiro upong namin marana marburu turu anak dua guru oma nagabe tulang dengan ya anak sakangan namar gor opuras ni akuna nama ngalak guru ni rajai guru nenggolan sia sigoto oma nagabe hula namar kamarang di dengan anak si nomor 2 namar gor opu mangatas tapunan nanganalak guru sinapera na postang muay kaba aru-aru di poguni alaman kami jalaras alahoman mon hula-hula nami tulang si Besa anak si nomor 3 namar goar opulo ni tapunan mengharap boru nirajai boru pakpahan siang huta sidagal parsorminan pengaribuan oma nagabe hula-hula namar kamarang di kami anak si nomor 4 namar goar opurio hemson kapunan mengharap boru nirajai boru simajutak siang huta si gotong laos oma nagabe hula-hula namar tidodohut di kami iya ina namyo opu mangatas goru sinabelao tubuh tanggal 10 Agustus tahun 1957 ni tubuh konyupung nabi buru pasaribu om managabe tulang rororobot kami marasoko kemarin namon tuba panami nahina tanggal 20 Oktober tahun 1977 ya tubuh di namon 2 anak 4 guru ya anak siakangan namar goar bapak mengatas taburan mengalap guru nirajai guru raja gumbu siang huta seribu gabiru anak kami tulu bawa di bawah ini doa kamang raja nami raja di hula-hula marsok pahami gawar setuaru kami asa tok tumbok kamu hamil di tangan muna dia kapari anak konomu asa anggia mati dulu buru nian anak kami si mangaras siaroma nagabe hula-hula na kosong di kami Raja Gumbu ya anak si nomor 2 namar goar
Bapak Jessica Tambunan mangalak guru ni raja ibu rusia kian siang huta sedikit gawira nami anak berburu sada anak turun langsung mah nagawe huda-huda na poso ikan kia guru siak kangan huta kami mau tu anak yang mengguru nami si beban di masa-masa itu hatta dulu kota kami sada boru jelas sianodo marnono lagu sada nono boru ia boru si nomor 2 rupa utahai tu anaknya mengguru nami si beban di masa-masa waktu hatta do tidak sida turu anak 2 guru ia guru si nomor 7 rupa utahami mau tu anaknya mengguru nami marka tapu bulun tuhuta seguru asa tok-tok kami magerek Tuhanmu sudah opung raja nami asa gomos kami bawa kamu di tamu yang muna anggiat du talbararon non lagu tuan amiot dengan persatuan kirani meninggal gabi meninggal sangat dengan pilotparna anggiat tuan anak ini dua kami 20 jangan dengan ia baru si nomor 4 buka kami tu anak yang berunami marga sejak turi tuhuka dari tua Medan di masa-masa tuhat kado di berunami 2 anak konglo songok kanak kenaking elek kami lagi 2 rumah maka dulu nami asal kamu hamdan yang ini asal dia tunggu berarti dulu akka berenami jadi umum masudin di Binokpar ni dari Nangon 2 anak 2 baru main obat turu obat tera pahok usia anak obat bawa turu boru pahok usia boru 5 bawa turu boru kabasada nono dari pengumuman sudah Binokpar ni omak namion 22 anak di bulan-bulan nasalpu topu masa persahiton tumak namion kumaraku doa kalikon lopuan marulah sapero marulaw na bariya dibayan ang ipon aray daksakap ka sakap ni Tuhan do marunong mangulo ni Dainangon hari Jumat tohong lagi tanggal 20 November tahun 2021 tulung usia nih Dainangon ono 24 tahun 7 bulan molo songoni ke naboi supada kami songo tujuh molo ni Dainangon gina hurang dobi hati akama makai ng raja berpagaju kamu Tuhan dalagomos dohami magilu mangilik tuwalo kamu di sudi kamu horong di hula-hula nami asa bobos kamu martami yang maremekop kami di Binokpar ni Dainangon ujungi mahalakku saat disuruh saat magbotian di Tigaras saat mahita hiling mengulu saat tupanggabian tuhuk mahita horas-horas musim magbotiaw pardongan kolong ya asa kau duti alalong baru hela bere dogi bere nami nang suliga katau punami
Di nama tubaw pulau parsaur majuan di daerah nasaur majuan. Agak tokong masuk-masuk mata di mata. Disalutna kana pilit tadi harta. Disalutna kata yang nyamuna kamata raja do di atas ibadah. Tarnumobi di hamuna raja di halan amin akatulang lam. Agak tokong perintah ulat tasadarion. Lam di pasaut ma aka na nisita ni rohani aka oparan ni nasaur majuan. Jamu dapat nami. Ngayon ulan nami mani ulan nami di mana orang di nama calon tu dikorkan. Cuma lo anu leda mama, selamat mata di mata. Mau lihat emang nunga di lo kamu selamat di mata las anu leda mama. Selamat tara zainat tasori pada na lihat na lulu. Mau lihat emang asal siat curu mula masih curu mula topa. Di mata ada salut dan nampai bermula. Jala salut nah kita di topa. Asa beda mengakur dan mula-mula. Gondang soba-soba mata di mata. Tua mata raja inata suri pada anda lihat anda lulu. Mau lihat emang mengerti kamu di lamar minggu kami di burju bidai nak saur bato uzuri nguluna takas do ina namion di namar meme di anak marmeme di boru nang semoni sahat tu pahopuna asa beda mengakor dan sakur marmeme. Takas dongse inong namyon di rorot do salut na kapoparan sahatu namar hasuhotan diana do di buru na sila asa beda mama kodam paroroti. Asal lihat gabing, lihat nangka pakorasan di salut nangka binopar ni daerah dasar waktu asal beda mama kodam lihat-lihat.
dihita horong buru bere ibe bere asa ta alusi hula-hulat ta sisa ada hilang oleh ate mari tuhatta oleh ate mari tokato-kata jadi dihami pe horong pamurung mula saluna buru bere ibe bere sila sabungan na adong di dua ton na do hami lison na marlas diroha niya na marbo diroha do hita ala nung aborhat sa tua ima inungka sa toka-tokatta na patut do hita niyan marduk diroha marhige perdagimon alay ala huboto hami do raja nami hula-hula naung sarma tua do day namon si batua namion kola maranak marburu pahupu siya anak pahupu siya buru sahak rodi na marnono jadi narohan namin aksalah kami pergiling muna na magdok marlas roha jadi ala ni raja nami ala humoto kami do matpinok pardo day nangon asa naing manyang sahad lang tudabla na ang kapasu-pasu dihita sa luhuna paparang nagputa sila sa bungan na adong busugay bulon terluboy mahami buru muna nanay nahurang na ito narohan namin pasu-pasu idarong namin sa tuwakta marhitihan hula-hula namin ala ni ira dyan namin ng Roma dyo kami pergiling muna tujulo ni hula-hulay mangido pasu-pasu marhiti hula-hulay asa apenya lang martaba-taba pasu-pasu to kami sa luna pergiling muna bulutuan kami hula-hulay mangido pasu-pasu nasa Tuhan kadang pa borkat ako pagdili pasabotan sana dua-dua binakuan iba milay disalutnya kapita-pita tanyanta pasal untuk mama taga di Majari yang menawan si nami oh pagkili mo nang mano-mano pahami Rasulullah na sila las bedang makakundang sabi-sabi asaw-sabihan nga kapagkili mo nang
Suang sumoni nang didunga sabanan nami marga Panjaitan buru bere do bebere tarlimu mai muse di hakadulin nami silalahi asara pasaudura kita. Jadi jamu na nombor kami tak guna makan. Ya, itu lah. So na nombor di bawah kami. So ini nama grup buat beras itu. Kami tak guna. Kami maju. Pamuru nami. Guru naibau lagu kita. Ya, Oma boleh itu guru nami guru naibau lagu kita. Apalah beribamu dinopar niyo punami ate ya, betul. ini mahira kita bere jadi patulu siya kami apalah ito ni nabulungan niyo Ini mabaik. Pakai ini. asa tadi kita naro nama burung dalam nama ragola burung dalam sama bawa tadi dado biar sadari om akan ituai nama dokon unang halupaon podali amang jala unang tuntui son inang tumai buka iba jadi tadi dado kami mudah-mudahan senang bela bangga kepada warga Tambunan ala mereka mulu satu lagi hukumu Lima. Naman lahon. Ilahon pasal magawin. Opo semangat na siguro magbela. Alagi. Aw. Kalat lang. Las dora isi. Uberen semua dari tawa mitube atau bebek itu. Bawa merek itu. Nada ditube atau keluarga mereka bulan. Masa dari roh atau anggur. Alain bola tuho atas blok kemana di berbuku. Bola mamerin kau dia di berbuku kau satu. Bola mamerin kau dia di berbuku berbuku dulu. Unang ada kamu do anak yang lakukan ini. Kamu do ina unang berbuku. Dekor leket sudah dengan unang kau. Orang kami itu orang yang semua. Jadi kamu keluarga desa orang Tambunan. Bisoro kami dulu Bumas sila yun araw sa bilis ko lang daw natulog ko kami dulu berdukacita yung ada mga ni pwede rin namin Ipasok kita bodo may tarak marbungo, iman na paadok, kakay di boto kami di baga sa tikyo.
Barhiti huni amang guru. Ya betul lah. Ison jong kami imasian jogat dulu di hula-hula muna mana ko parang disera duluan kadong di hutaon. Abang guru kado dohami di bagas tikion na turut berduka cita. Barhiti huni amang guru. Ya betul. Kalau sifat satu nami kamu udah mena oh 10 pakai barang. Ya betul. Pada lagi na 10 pakai baron. Tulu ma dua ma anak ni na puro namyon. Kapot ma sadari. Opat ma puro ni botokon. Kapot ma sadari. Baru pau pusian anak sadar. Pau pusian guru sadar. Baru minggu nonona sadar. Baru sadar ma tu laborumu. Baru sadar ma aku nomor 27. Nama-nama lagi. Sadar mai tu patatan. Baru dua nayamu ma mana turun yang mau. Kemudian ma nabu di pasar kami. Bilangan ni urus kampuran. Dia ni abang pada nami. Kami dahulu nama kami marja. Ala reko pahami hula-hula sila pila na pasakot urus ka hukatot ka pagkilingon nami. Ala isok kami rapasuri na sa pinupagod nami sila jauruan. Do sa tanakaro. Kami marja. Asa beda mga mandudang kay arang-arang diri mabeda kang bersalih.